Imit malo za Dore u Londonu 3. Bak ljudi! Kaj ima nam se svi super da ste predobro i da uživate u snijegu jer očito je 12. mjesec I don't know what's going on. Danas nemam pojma što ćemo raditi. A da, danas idem na šišanje. Ljudi, upravo sam se vratila sa šišanja. Čekamo Luku da dođe s autom, not sponsored. I idemo na podrinke. Aha, snimaš? Wow. Odlično. Ajde, se čuje muzika na slici, a? Pa snima! Da trebali smo snimat kada smo jeli ove... Pačinke! Zaboravila! Aj sad drop! Mislim da je skužio da ih snimam. Amo, samba! Da, to je automatik. Znaš ti vozit to? Nisam nikad vozila automatik. Nikad nisi vozila Automatik, ne, kaj će? Dobro da se ja vozim sa ženom koja nikad nije A nešte automatik vozit, ono. Sad ćemo se zabiti sa vozit. Save me God, save me. Ovo je možda rikverc. Oful da pokoči. Run. Nismo se zavezali, je? Da. Dobro. Držite fige. Gledaj kokošnicu, kak fora. Kakošnica, cool. Ne zanima me. Kaj znači na? Ne znači nemoj vozit ako ne znaš. No je naprijed. Da onda, da je bilo naprijed. Kaj znači n? Aha, ima smisla. Neutro. Ok, sam mi objasnila. Jer je rikverc, dobro, stavim mu n, neće krenut. Stavim mu d i onda je krenuo tek. On a trip in a favorite rocket ship, flying through the sky. Little stars. Stani! Kaj ste ga? Da, dosadno je, samo ćeš gasi košnicu. Ljudi moji, došao je nalazi, negativno sam. Ovo je da vidite u nosu da nema virusa. Jeste vidjeli? Niste vidjeli virusa? Letim ovako, letim ovako, Jadni ovi ljudi što moraju ovo gledati, dobit će potres mozga. Torba mi je na podu. Dakle, a sada najgori dio, a to je pakiranje koje mi se ne da raditi. Pakiranje, step 1. Napravite atmosferu. Koji svak pakiranje mi ne radi? Step 2. Digite rolete. Sunce! Ne, nema sunca, zezam se. Katastrofa. Would not recommend. Vidjela sam snijeg u maju. Negativno sam! Ideš u Londonu konačno. Da. Prekidamo program zato što me tata zvao da idemo van, kreće kiša, pa kisućemo, Ja sam negativna, by the way. Let's go! Dobro sam. Konobar, hoćete biti u videu? Sve pet. Good morning everybody, danas letimo. Napisali su mi upravo ovo. Son frère, votre bagage, cabine, un sud. Tako da, vjerojatno mogu dolje staviti kofer. Da mogu nositi rakiju. Šteta! Tako što se dogodilo jučer, u Amsterdamu sam čekala 4 sata nakon leta. Čekala sam let za London, moraju se žive dokumente provjeriti i onda čim jedna bakica nema jedan dokument, onda stane cijeli red i to traje 100 godina. Ok, sletila sam i onda je na granici bio najogromniji red ikad. Ja sam htjela krepat tamo i tako, ali nema veze. Sad sam tu i sad je super istorijeta. Day 1 of isolation, ne znam šta ću raditi. Jela sam pahuljice. Praviti jedan flash na ovaj nered. Ok, to nije bilo dobro. I sad ćemo napraviti jedan unboxing, masni unboxing. Stalak za, da. Znači da vam zapažite. To jest nisam dobila, nek sam ih kupila prije 1000 godina pa sam zapravila. Ali predobre sam, mislim da... Oprala kosu. A ću čitati ovu knjigu. Predobra je knjiga.
You are a badass. Svima preporučam. Enjoy! U starom chatu sam našla ovo. Sam ja njoj poslala svoj snap map i doslovno sam samo ja. Evo vidi se tu tužni moj bitmoji jadan sam. I sad... Vidi koliko nas je! Kako dobro je! Još da se uživo počnem družiti s ljudima, to bi bilo idealno. Rekli su da se sljedeći tjedan otvaraju kafići vani. Dok se u Hrvatskoj pogoršava i rastu slučajevi. Drugi dan izolacion, što znači... testiranje. Ovo ide u nos. Ovo ne ide u nos. Hopefully. 4 puta i 10. Ask them to say loudly for 5 seconds. Ajde. Dobro. Ja biste htjeli uopće vidjeti šta radim. Ok, usta gotovo. Dobro sam? Yeah! Žao mi je što ste morali ovo vidjeti. Prvi test gotov. Poslat taj test u blizini i to mi je nekako prilika za izvući sve, za izaći van i prošetati malo. Prošetati bilo predobro! Ok. Isuse. Dakle, uzela sam kavu, nemojte nikom reći. Ali kao, obožavam kavu koja ima onak brdo mlijeka. Game over. Spremam si sobu malo, budem prebacila ove ostale videe pa ću malo uređivat. Tisuća kilometara ove godine, ajde dobro. Ovdje sam šmina. Ne, trebam ići pisati esej. Ne. Uglavnom... Zbrala sam staviti kremu, tako da stavim kremu preko pudera. Nema više izležavanja u krevetu. 44 pregleda, dobro. Za koga je dobro? Još jedan kabel. Oh yeah, it's a purple cable. Sad ću moći snimat. It's fabulous. A mi je ljubavi. Vatki.